Ihlanganiselwa ke lobhazabhaza womakhiwo ozinto ezingentezi bona zize kuwe ngefanelo sachisa nanzi esijujileko. I want to emphasize the fact that there was no loyalty bonus. Yesikhulu sezomthetho kumasipalata weKuruleni uadvocate Kemraj Kemi Bihar uphikile bona bathokozwa ngamabonus amahle ngokuvikela umkhwanazi. We want to thank the legal team and the security team of Parliament when we met in our last meeting to say that they must continue to engage with him. Umphenyi ozijameleko uPaul O'Sullivan uyokwethula ubufakazi ngenyama kusasa ekomitini yeParliament ephenya izongobatsho obuqaphela kwezepolitiki ehlelweni lomthetho. Kubuhlungu nje ukuthi umbulele ngendlela ufike la membela khona eJardini laMngomezulu, so okunye sibeya phezulu izandla zomthetho. Bheka sekhotho yemkobola kwaNdebele eMpumalanga osolwa ngokubulala uKarabo Gidima. Isidumbu sakhe sitholwe emgodini ongachingiko ebuhle besizwe ebeyaziwa ngeFlakflakte number 2. Endaweni ngendawo lapho ukhona sekwamukela sibheteza ntambama ku-SABC1 nginguthulani Bongwe akhulu sitshaba sekosi. Yesikhulu sezomthetho kumasipalata weKuruleni ojanyisweko emsebenzini uadvocate Kemraj Kemi Bihar uzifunyene avalelwe ekhoneni ngemva kokuthi abhalelwe ukuhlathulula ukuthi wabhalelwa njani kusebenza lokho isikhathi sikakomishinara uJulius Mkhwanazi sokujanyiswa emsebenzini esele sizokuphelelwa sikhathi. Ikomishini kaMadlanga ithi batsho umraro lo nawuvezwa phambi kwaKaBihar uBihar wahlangahlanganisa izinto ukuya phambili ekwagcina kwabangela ukuthi ukujanyiswa emsebenzini kukaMkhwanazi kuphelelwe isikhathi wagcina esele abuyela emsebenzini ukube usasenensolo. Isikhulu sezomthetho kumasipalata weKuruleni ojanyisiweko emsebenzini isikhulu manje uadvocate Kemraj Kemi Bihar uzifumene angemafutheni achisako ngendlela asebenza ngayo indaba yeseluleko esivela kuColonel Henny Erasmus. uErasmus wabawa iseluleko ngendaba yokuphelelwa sikhathi kokujanyiswa emsebenzini kwesekela lesikhulu samapholisa weKuruleni uJulius Mkhwanazi. Kunokuthi aqalane nesibawo eso uBihar wathi batsho icaleli alinasisekelo ekwenze ukuthi ikomishini iphakamisa amehlo. The Colonel comes to you for specific advice on an impending expiry of the suspension. Why do you not deal with it? uBihar utbatsho wasebenzisa indlela ayisebenzisako ngombana bekafuna ukuvala ingikhali ezithileko. Nanyana kunjalo ikomishini kaMadlanga icabanga ukuthi wasebenzisa indlela ayisebenzisako ngombana agade alinga ukukhambisa isikhathi nokuriyadisa izinto ngabomu ukwenzela ukuthi umkhwanazi angakhe angakhalinywa. Your management here, you proactively, that's not what you tell us, that's not what Erasmus came to discuss with you. But you take it upon yourself to start commenting on the strength of this case, that it is unwinnable or is unsustainable. So you volunteer to do that. But your volunteering and the views that you express are to discourage, because that's really what you're doing here. Phambilini ikomishini le izwebona uBihar kunye nomlingani wakhe ngokomsebenzi bajamisa emsebenzini umphathi weHR. Ngemva kwalokho bathokozwa ngamabhonasi nezinye imbonelelo ngombana bavikele umkhwanazi. Nanyana kunjalo uBihar uyakuphika lokho. I want to emphasize the fact that there was no loyalty bonus. There was no way the matter was portrayed in all before the commission and in all the media that we received something which would look at corruption. Ukulalelwa kokomishini kuyaraga.
Umphenyi ozijameleko uPaul O'Sullivan uyokwethula ubufakazi ngenyama kusasa ekomitini yeParlamente ephenya izongobatsho ubulelesi ubukhohlakali nokuqaphela kwezepolitiki ehlelweni lomthetho. Ekuthomeni uO'Sullivan bekabawe ukufakaza ngethungelelwano lemoyeni kodwa ikomiti yala yabawa uSpeaker weParlamente uThoko Didiza bona amdakufare. Of the summons of Paul O'Sullivan, it's been 2 weeks in the making. Emva kweveki kungekho kuqiniseka ngo-O'Sullivan, ikomiti ithi uza kuvela ubuso ngobuso. U-O'Sullivan utyholwa ngokungenelela okungekho mthethweni emapoliseni kwe-IPID kwanegunyabantu lezotshutshiso. Ikomiti ithi ixhala lakhe lezokhuseleko liqwalaselwe. Want to thank the legal team and the security team of Parliament when we met in our last meeting to say that they must continue to engage with him and show him the security arrangements that Parliament has put in place. Usomlomo weParlamente uThoko Didiza uzamkele iziphumo. Esaleka ngelithi ngokokwazi kwakhe kuyathethwa noBrown Mokhotsi. uMokhotsi naye walile ukuvela ubuqu ngaphandle kokuba onogada bakhe bahlawulwa eParlamente iintsuku ezisixhenxe. The Speaker is pleased that this approach has resulted in one of these witnesses availing himself to appear physically before the ATO committee to testify from Tuesday without the need for summonses to be issued. The Speaker understands that engagements are continuing with another witness, Mr. Mokhotsi, and should further engagement not yield the necessary outcome, the Speaker will be advised by the ATO committee so that the issuing of a summons may be considered. Ikomiti ithi iza kubhalela iofisi kaSomlomo icele ukwandiselwa ixesha. Ithi ngenxa yomsebenzi omninzi weParlamente ifuna ixesha elongeziweyo ukuqukumbela uluhlu lwamangqina nengxelo yayo. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Igqwetha elijamele umsolwa wesibili ecaleni lokubulawa kwaka-Warwick DJ Warastock uthi iklayenti lakhe lihlale ukuvuma icala kanili liseyibheyili. Uvele kwesibili ekhotho kamagistrata weJohannesburg. Icala lika-Amindo Jacquim Phakula uMozambique lithuliselwe uLesithathu. uPhakula uqalene namacala wokuthatha ukubulala nokuphula umthetho olawula ukungena elizweni. Manje bekulindeleke ukuthi bengekhe uAmindo Phakula afake isibawo sebhayili ngombana sizwe ngegqwetha lakhe ukuthi ufuna ukuzibona necala. Phakula uzimisela ukuvuma izono zakhe. Phela ngesikhathi amapolisa nabekazumana nomuntu owadumuza uDJ Waras abopha umsolwa ngemva kokumthola anemiyeko ephothelweko ama-dreadlocks emthahlaneni kunye nesikhwanyana esifana patsi nalesi esasibonakala enkundleni zokuthintana sifihla isigidi ngelanga kwabulawa ngalo uWaras. Umbuso utshela ikhotho ukuthi bathola kunganamuntu ekhelini lapha igqwetha lakaPhakula lathi uhlala khona. The identity document which the accused handed into the investigating officer, it is not a South African identity document. It is a Mozambican identity document. So at this stage, Your Worship, the accused, he is illegal in the country. He is abandoning bail. Furthermore, Your Worship, he is informing me, Your Worship, that there is a possibility of a plea in this matter. DJ Waras uzile wasola uqala indoda ekukholakala bona yadumuza indodana yawo. Nomjameli weMozambique eofisini yeSouth Africa bekakhona naye ekhotho. So the police has present us with an ID document from Mozambique. We are still checking on that. And our reaction is that we will be cooperating with the courts, with the South African authorities in order to clarify this matter. uPhakula noVictor Machona sebakubuye bavele godu kule khotho ngelesithathu. Lithulisiwe icala lendoda esolwa ngokubulala uKarabo Gitima wembela isidumbu sakhe ngejardeni kwabo ebuhle besizwe ebeyaziwa ngeVlakvlakte number 2 hlanuko kwaGafontein eMpumalanga ngeveke epheleleko. Umsolwa uvele phambi kwekhotho kamagistrata yeMkobola eKwaGafontein namhlanje. Umbiki ndaba we-SABC uComfort Masombuka bekalapho.
Sisehlakalo esithusa abantu abaningi ebuhle besizwe nendaweni ezakhelene nayo. Umsolwa uvele ekhotho ngokubulala bekazingcwabele ngejardeni kwabo uKarabo Gitima owabikwa njengomuntu olahlekileko ngeveke epheleleko. Umngomezulu uvele kafeatureana phambi kwekhotho malungana necala lokubulala nelorhobela isandla somthetho. Umsolwa utshela ikhotho bona uba uyigcwetha lombuso begodu akayifuni ibheyili. Bomndeni kaMufi bathi bafuna ubulungiswa. Karabo uhambile ngendlela ahambe ngayo. Ayikho vele usengaphezulu kwamendlethu umthetho uzothatha ijustice over the guy. So ekubhlungu nje ukuthi umbulele ngendlela because fike la membela khona ejardini la Mngomezulu. So okunye sibeya phezulu izandla zomthetho. Amalunga omphakathi azwakalisa ukusilingeka ngesehlakalo lesi. Ukhulisa umntwana akusikudlala. Sehlakalo esenziwe nguSanele sisihle kancane emphakathini. Banonina. Sehlakalo esenziwe nguSanele nomama akasisihle emphakathini. Sikwate ekhulisa imphakathi more especially mina uKarabo ngimkhulisile. Khulele ezandleni zami. Ekhabo kwaGitima kufana nokuthi kusekhaya. Uyangiunderstand ngizwa ubhlungu obunye. Ugogo loya akakabothwa yena usihlalele kamnandi ekhaya le. Wenza ngendlela afuna ngayo phezulu kokuthi wethu umntwana ayokwenjiwa phasi atshalwe ngaphandle kwelethi ilungelo. Navele ngisile ngekhulumelo yamapolisa avele ngiba ukuthi aqaqise ukuthi kwenzakalani ngogogo loya. Umzekhabo lomsolwa othungelelwe ngomlilo malungu omphakathi asilingekileko. Ikhansela lendawo liba amalungu omphakathi bona angaziphathela umthetho ngezandla zawo. Sazobiza umhlangano womphakathi sibize nawo amaphoyisa eSAPS ukuthi beze lapha ngoba ke ngakhuluma no station commander savumelana sowenza umhlangano bese bayeza lapha bazo addressa icommunity. Icala lithuliselwe umhla ka12 kuNtaka. Amapolisa athasaraga nephenyo malungana nokubhubha kwaKangazimbi athi asabuthelela bonke ubufakazi begoda salinde nenithombe zesiforensic zakhona apha. Endabeni zeSABC ngikuComfort Masombuka ngikubikela ngisebuhle besizwe eMpumalanga. Asicale umbono wakho mbukeli ngomraro wokulahleka kwabantu batholakale sele babulewe nakuyalandela. Umthetho wase South Africa ulula kakhulu. Umthetho oethe onamalungelo kubantu abazizigebengu. Lemkhangiso nyana ebhedawo la kuboma Facebook nakuboma TikTok le ethi thatha lento ayinabungozi. Abantu bafe unembeza begodu babeke imali phambili ngokuthanda imali. Amaphandle agcwele ekhethwapha ngiwo anenkinga ngoba abanawo amaphepha bayazi ukuthi into yenenye embi abayenzako abazokubotshwa. Into leyo yakulahlekwa kwabantu le yenzeka kaningi lapha emdishweni lapha mkhashi ukuthemba umuntu akuthembisa imali akuthembisa umsebenzi akuthembise yonke into. Engathi mangabe nilahlekelwe umuntu ngasheshe nisukuma kodwa manje ngididwa umthetho ke ngoba uthi akufanele ubike umuntu ungakaphila ama-hour athile. Ilizwe lekhethu lisahlelwe imoya engasimuhle, imoya emimbi. Izinto bezenzeka kude sezizibolela eduze. Ilizwe libe likhohlakele makwenziwe into ngalento lena umphakathi nangamapolisi. Umbono ngiyombukele SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela kombono wombukeli. Nasibuya ento. Once imali ingene kwi-account yakho ikhadi lakho isekuyimali yakho. Bezile bakwaSASSA bazokuhlathulula ngemva kwesililo sabantu abaholako sokuthi solo bafuna amaphepha amaningi kodwa imali ayingeni. Sokwamukela esigabeni sesibili sendaba zesiNdebele. Indabezi siyatholakala ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X naku-Facebook. Asirage nazo. Ababelethi babafundi abafunda eTsandzanani Primary School eMatsulu eMpumalanga bathe banevalo ngokuphepha kwabendababo. Bathi isikolo esasikapheli ukwakhiwa solo kwango-2014 inkumba zizele khulu. Batsho abanye abafundi bafundela ngaphasi komuthi. Isikolo samabanga phasi iTsandzanani sinabafundi abayikulungwana 135. Inkumba zokufundela zizele ngokweqileko. Abanye abafundi bafundela ngaphasi komuthi kanti godu babasengozini nenge ubujamo bezulu bungasibuhle. Amaklasi abomakhamba ngendlwana madala onakele begodu akakaphephi.
ama-classes ethu ashoda yabo lamazozo lawa akasebenzeli thina agugile vele anetimbobo kunetinyoka lapha yatho lokunye issue lesikole iBermuda lesikole lesi sakhiwa sanasicedwa kushoda incumbi yetinto. Ababelethi bathi umnyango wezefundo uthembise ukubanikela amaklasi ama-24 solo kwango-2014 kodwana kwakhiwe amaklasi ali-18 kwaphela. Meme ube nalokwa kokulumana lokwa kwetimbungulo watinwaya vele uhambile bamphuthumise eclinic uhambile sekwadecide ukuthi ingcono vele labantwana baphume bonke lapha ngoba abantu abanenkinga bonke yabona. Umnyango wezefundo uzamkele inlilo zababelethi wathembisa ukuhlolisa abafundi enkolweni eziseduze. And we want to encourage parents and the whole community to make sure that whenever we provide resources to schools, they should understand that we want to make sure that there is maximum utilization of those resources. Ababelethi bathi abakathabi ngezinga lefundo nendlela inkolo eziseduze ziphethwe ngakhona. Emvekeni ezidluleko sibike ngemndeni emithathu yemthambothini eMpumalanga elilanga ukuthi inenyanga ingaholi imali yesibonelelo sikahulumende kuvele neminye imindeni elilanga into enjalo sibabizile bakwaSASSA bona bazokuphendula uNontokozo Sikhosana ukukhulumisana nomkhulumeli weSASSA uAndile Chona ukuphendula imibuzo yakho mbukeli ngeSASSA namagadango ekufanele uwathathe na ungahlangabezana nemiraro. Babchona siyakwamukela endabeni zesindebele ku-SABC1 asithome nganasindaba abantu abaningi balela ngokuthi bathola imlayezo evela kwaSASSA ukuthi kufanele basamaphepha nanyana kunamaphepha athlayelako bathi nanyana sele bawasila amaphepha lawo solo umholo awungeni ingakhani kubangelwa yini lokho. Msazi siyabulela kakhulu ngokusimema iSASSA ibhizi nomsebenzi obizwa i-review process lapho sithi sihlaziye abantu abathola ama grants siye sibheka ne banks sibheke ne credit bureaus sibheke na ku SARS nakwezinye isystems ezifana ne Home Affairs lapho sesibheka ukuthi ingaba abantu abaku system yeSASSA ingaba basaqualify basalungele yini ukuthi bathole igrant ngoba asifuna ukuthi sibhatale abantu kanti abasaqualify or mhlambe umuntu ushonile kodwa siqhubeke sibe sibhatala. Sikhuthaze kakhulu abantu ukuthi if isimo sakho siyashintsha emva kokuthi uapprovile for igrant sicela ukuthi abantu bayeze bazoinforma iSASSA ukuthi isimo sami sishintshile senginemali engenayo nize nithola i50 kunyaka odlule manje sekune 200 engenayo. Abantu abanengi abalila kukhulukhulu babantu abadala labe sele bahola isibonelelo sabantu abakhulile kusabantu abadala kuthi ukuthi nakibo ihlelo lelisebenzisa kona kibo liyasebenza ukuthi mhlambe nibuyekeze imbawo zabo. Not wonke umuntu uyadeserve ukuthi athole igrant yeSASSA including abantu abadala nabo siye sibheke kumele ukuthi beze ukuthi sibheke ukuthi ne-bank accounts zabo zime kanjani. Siba nenkinga msasazi lapho wena uza kuthi usiphe i-account uthi wena ubanka no Bank X kodwa mase siya kuma bank wonke sithola ukuthi mhlambe unenye account kwenye ibank ongazange uyidisclose yeSASSA and masibheka kuleyo account leyo siyafumanisa ukuthi kunemali engenayo and le mali ingaphezulu komlinganiselo obekwe nguhulumende ukuthi uyaqualify ukuthi uthole igrant. Kwesinye isikhathi umuntu unokuthi nakaholako imali yakhe angayikhiphi yonke ekaradini lakhe mhlambe ayibekela ukuthi uzoyisebenzisela okhunye ekukhambeni kwesikhathi ingakhani kuvumelekile ukuthi umuntu angabulunga imali yakhe ekaradini lakhe leSASSA. Yes, once imali ingene ku-account yakho ikhadi lakho sekuyimali yakho. Umuntu kwesinye isikhathi navane ahola imali yesibonelelo sabantu abangasebenziko ama-370 kunokuba nesikhathi mhlawumnye ilunga lemndeni umuntu limthumele okuncazana mhlawumnye 50 ranjana bese ngemva kwalokho ujanyiswa umholo kubangelwa yini lokho? I-grant type ne-grant type inento ebizwa i-means test. If kunemali engaphezulu kwa-624 kulapho iSASSA i-grant yakho imise lapho ukuthi sithi i-means test sithi wena kahle kahle awuqualify ngoba umgomo uthi 624 so wena inyanga nenyanga sesiyabona ukuthi kune 1000 engenayo noma uyiphiwe but kumele uyichaze ukuthi le mali ingenayo ibuyapi niyiphiwe ngumzala niyiphiwe ngubani. Umuntu
naku uya ema-ofisini kasasa isizo leli alifunako akalitholi ngimapha amagadango angawathatha ukuya phambili? Ikhona inamba yethu i-toll free number abantu abangafonela kuyo babachaze basinike ID number yabasho ukuthi bayile ofisini ethile and inamba yakhona is 0800 60 10 11. Inamba leyo muyifonela awudingi airtime. Babutshona siyathokoza ukuba nathi namhlanje. Mbukeli ngiyathemba bona uphendulekile la ukhona bongwe ungaraga nendaba. Ihlangano yamasiko aboma ihlangana nibomama 22 igidinge iminyaka emine yasungulwa ngomnyanya nombiko wetuthuko yayo embizweni ebeyibanjelwe eThabana eduzene siyabuswa kumasipalata weDr JS Moroka eMpumalanga. Umhluzi ubusehlangendololwana wesulelo edolweni kuthatshelwe aboma nabobaba bakidinga umsebenzi wokuvikelwa kwesiko elidala labokhokho. Aboma bangene balidwendwe batshengisa ithabo bahlangelwe bobaba abangene ngesino. Iminyaka emine yehlangano evikela amasiko athinta aboma afana namaqude njalo njalo ithwaywe ngokusika ikhekhe. Ngithi nokho ngiyathokoza ngoba sibe lapha sokusika ikhekhe konke lokhu kumumusa. Kwafika isikhathi sokulethwa kombiko wamasiko wesitshaba. Awukho umuzi onesiko ene awukho umuzi emele wenze isiko ngendlela yawo. Isiko lenziwa ngendlela yamaNdebele begodu ngesindebele. Gandhi njengombana nonyaka nje abobaba bazaye bakhulisa abantwana babesana. Uma uMasemula ukhalime wathi aboma nabantazana abalandele imithetho omunye nomunye azazi ukuthi ujamephi ngokwekambiso yamasiko kaNdebele. Ana unyaka lo sibomma silindele kurhatsha imlingakobe. Umrazana akawazi umlingakobe waziwa bomma. Ngelelo hlelo lelo sithithela abobaba ngoba siyazi ukuthi ngabo July kulapho ke abantu abethu zabe semhlambe bahlatshiswa khona bangena emakhaya sihathi imlingakobe thina abolombe. Gandhi ihlangano le ivezile ukuthi kube nenililo hle ngokunande kuba namasokana agida nabomma ikhibe kuninwa amathari esele akhulile anabantwana nenzukulu. Uyibeke ngalindlela unamabhena. Bomma akhe sikhupheni amasokana ngebafazini. Amasokana ngebafazini bomma. Yabona nangabe asikwazi ukugida. Ngamani silaleni khani nibona njani? Abobaba bavumelana nenkulumo yehlangano ukuthi emasikweni akuhlonitshwane ukuthi alondeke kuhle nesizukulwane esizako sazi ukuthi kugadwa ngalindlela nakiwa phambili. Amakhosi namabutho ahlanganyele emnyanyeni kwathokozwa kwabukwa umsebenzi oqhakathekileko owenziwa ihlangano. Bathi kunamasokana agida ngabomma and amasokana agida ngabomma la abomma bayawathatha amasokana bawabiza bashagida kuhle khulu. Umbuzo wethu sithi nina abomma ntamasokana la gida kuhle khulu bathi iye bagida kuhle khulu. Ngithi wakho umntazana ongakendi namfumana agide bandla apha uzokuthaba abobaba nabathi umntwana wakho ugida kuhle khulu na amntazana agide bandla na. Umnyanya lo onjengalo uhelebha kakhulu ukuvuselela nokukhumbuzana isintu nesikhethu njengamaNdebele. Njengemanyeni nakuhlangene abantu bamasiko umnyanya ugidingwa ngenodo nenisondo ngokudlegana abagidako bachitelane. Siloshisile ekhaya ngomvulo napho ubujamo bezulu sibona lapha ke amathuba nge-80% phakathi nesifunda sangaleke ngeJingalanga Kapa nangaphakathi nge-80%, esifundeni sangale ngeMpumalanga Kapa wathole nge-60% ukusuka lapha boBloemfontein uchinge Upington nalapha ke endaweni zangeDurban. Kusasa naso wathola kodwa amathuba wezulu yi-60% nawulapha emkhawulweni wangale ngeNorthern Cape nangeWestern. Angithi nalapha ke endaweni zangale ngeFreystata boBloemfontein nalapha ke endaweni zangale ngeMpumalanga Kapa nakhona nge-60%. Asiyocala ukuthi sithole siphi silemukiso mijijo eduma kumbi ngile
kulezi ndawo ezisarulana kusuka lapha kubo Durban Bloemfontein wehlele nangale ke ngendaweni zangale ngeCape Town nalapha eGqeberha. Asiyokuqala ukuthi ke kusasa ngimaphi namkhana ngesiphi silemukiso sesitholako lapha ke khonakalo yomlilo wemango lapha eUppington. Kodwa ke kulezi ndawo lapho ubona khona umbalo sarulana sithola ke isilemukiso semjijo edumakumbi. Siyakhamba siyokuqala ukuthi anjani amazinga okuchisa sizokuthoma ngesifunda sangapha ngeGauteng. Sibonakala sifuthumele endaweni eziningi bese kuchise lapha ke endaweni zange Bronkhorstspruit nangale ngePitori nge32. Siyalapha sifundeni seLimpopo naso siyachisa kilapha ePhalaburwa nalapha eThohoyandou ukuthi ke ezinye indawo lapha ePhulukwane neMkopane sibona ke khona ke kufuthumele iZaneni nge29. Impumalanga leya esibona nayo ke ifuthumele endaweni eziningi kuchisa esikhukhuza neMbombela isikhukhuza nge34. Lapha KwaZulu Natal isifunda naso ke siyachisa khulukhulu lapha ePietermaritzburg nge36 neRichards Bay nalapha eUlundi. Siyangaleke ngeMpumalanga Kapa isifunda nakhona sifuthumele siya ngokuchisa boMakhanda 32 lapha ke eMthatha nokho ke kubuyangane nokufuthumele nge27. Leya ke iJingalanga Kapa eCape Town ifuthumele lapha ke eHermanus sibona kupholile ukuthi ke ezinye indawo kuyachisa. eNorthern Cape nayo iyachisa hle endaweni eziningi kupholela lapha ke eSpringbok neCalvin yakufuthumele kwakhona. Lapha eFreystata isifunda naso ke siyachisa endaweni eziningi lapha ke eBloemfontein sibona khona ke kufuthumele nakubo Fiesburg neViepenar. Ngokugcina selapha ke eNorth West isifunda naso ke siyachisa kizo zonke indawo sibona negodu ngesikhathi esilandelako. Dido Ziyalandela indaba zesizulu ngesimbi ekhoma kanti kusasa zikhona zeSiswati ngesikhathi esifanako. Yikho bongi.